لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Murah-murahan mga kakasising kami ha tiranan, dayan imaalop ha mga region nila, nasimbiya mga hiyahakos-akos nila magtumari, damik yan day sabi mga sila yan social media, tukbal na mo ingka sila sa mga kaniukatan, salam dua, murah-murahan, halawm kita niyo pamarihara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Jari hawaktu ini long taon panakapin waktu sin kawi at wala tawi mga natalos. Manjari sugpatan ta insyaallah subhanahu wa ta'ala hawaktu ini. Sartain waktu wi alupa ragbus tapaot na. Sa sumakawa na inyad to subay na to long ta talos sa amuin biya mga hakahimut-mutan niya. Hadis amuin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Hurairah sarta long takawa kanin hadis ini halam sing kitab sin Imam Al-Bukhari. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ad-dina yusrun wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nasabot tain tungod paparkala ha panagnaan sin insiukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kaluhay sarta biyita niya inagaman niya lando maluhay. Bukon kita mahunit long ta maglawag sin kandiri ta buat malaingkan biyabay ta madtumadto bang unuin hinangon na to supaya kita niyo kaluhayan. Aon singuran na to singkatan piyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin hasupaya bang na to singuran ing kakahinang yaon amuin hinang piatarang sindaak niya na makawa na to nain amuin gusi sin ilmu sarta amuin kimugdan na kataniyo pa amuin hinang tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasarta biyita doon ha sumuno inilong niya wayroon doon han mangdihil kabugat sin pag-agama buat malaingkan inyan katantan na biada kita simbiyataan daogon hadya kita misambiya diin in kabayaan tahinangon sin kandirita buat malaingkan suway hadya kita umandok sumujud makadhakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inagamaring kanya in kataan sin aturan den kanya in hukuman labi-labi rin kanya di kita manjari magpasaula-ula himinang singkatan naman na to. Nabiyita doon ha uning katan si magpahunit doon na yan na wayron kya pos paidahan sin amal hinang niya. Dihan yan. Ang buok waktu aon biya mga to long ta daing ha mga siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo tu tao amuin nangasubuha amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sin pagmatuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umalup patuhan ni Rabbul Alamin bangaon dapat
wayron muklas waktu wat malainkan insya amin tutog in parsugpatan patuhan na to Rabbul Alamin. At sawabian pagka sila nang asubang biya din tuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag iniibadat na laong sinambuk din kanila na inakulong niya wayron na waktu lupasun ko buat malingkan hati niya ini insya puspusun niya yung kagi-agi niya himinang sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai nagdaawa inambuk bihan inakulong niya mamuasan ako singkatan adlawan bihan di na ako muka laong isab sin hambuk bihan inakulong niya rin ako mag-asawa supaya rin ako masasaw sin amiin mga waktu yaon mausal ko ng katanta ni pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakarungog man in Rasul sallallahu alaihi wasallam sing kabtangan nito na ini diugalan kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam mahita sabab bukon bihading kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piya sampai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. In siukat kanyo sin Allah ta'ala kabayaan niya hinangon niyo amuin hikagaan kanyo hikaluhay kanyo di hikabugat sin udyot pamaranan niyo amuin ini maluhay niyo hitunay inyaon katantan. Nasa niya makadoon haamuin pamiat niya at niya pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na rin mga waktu pagpion sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inibiyata day sabsintuhan na to Rabbul Alamin amuin laong niya tabangan niyo in ginhawaran niyo sin mga waktu amuin mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin mga waktu mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in waktu wayroon sasaw niya. Hangkan na pagsukaton kato taniyo, in sarayaw-rayaw ring ha mga manusia, amuin bang natutog na yung katantan, magbati siya, long taumalop pa Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu yaon. Bihan yan. Naramik yan yung mga waktu. Amuin panagnaan sin adlawan. Iban sin kahinapusan niya. Iban sin katantan amin waktu wayroon hinok in manusia. Amo yaon in iaibog kato sin Allah ta'ala roon kita niyo umalop kaniya hasupaya in udyot pamaranan na to takama, doon hayan, iban kog baya, umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta nagdarasin ka ikhlas, iban sin kog, iban kuyag, doon hayan, umalup pa Tuhan Rabbul Alamin, nagdarasin kaadilan sa lagu-lagu. Pag yanun kaadilan doon han, amin piyang daakan damikyan sin Allah ta'ala kato niyo katan in muna tukbalan na to sin pagyanon kaadilan Allah ta'ala unin pagyanon itukbal na to pa Allah ta'ala kaadilan amo na yung katan piyang daakan niya kato taniyo subay na to hikatunayan hasupaya inyaon mabista in kita niyo adil. Amo na impyerdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukon hadya kita tutug doon hayaon, sampay ingkatantan amuin inihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haamuin bukon doon hapyerdo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang panato na urul yaon katantan. Singuran na inyad to bal kala-kalaan intutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Karena inyaon katan, subay kita niyo. Muna-muna, mahimpit himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Sarta subay siya amuyin in kita niyo siguro himinang sin inhinang na to yaon kimukugdan ha sara. Kimukugdan ha sara sin Allahu Ta'ala imaamuroon hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon haon kita niyo magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon bang nahinang na to, imbihayad to, dumatong kato tanyo insya Allah ta'ala in kakuyagan pagpaibog sin Allah ta'ala hatiap-tiap ipon niya amin imug sindaakan niya rin di halaw man sing gumini wala liupas in waktu nila ingkatan sin waktu amin bangaon dapat doon hayan wayron waktu malupas buat malaingkan yaon in amuin nanunumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala serta yaon mimikit halam simbigi jantong nila amin tiatanto nila doon bang nila tumtumunin Allah ta'ala tanto di sila makapuklas daing hidayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Narang kita halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala mahunit kita makawaak ini dosa pa Tuhan Rabbul Alamin karena inyan katantan bangta iaalop marayaw ihatay marayaw ingkatantan maksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon doon haon in kahadtap sinhinang yaon doon haon in pagmabuka buka amuin di tay maun sin Allah ta'ala in hihinang sin kita hasabab yadto pa amuhon patudyuhon sin kita in hinang taroon haamin kakahinang piatarang sin daak sin Allah ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narihad to in subay maurol hambuk-hambuk sin tiap-tiap hambuk den kato tanim. Nasa biyan subay kita amin longta biyan na sinagi mahimpit himinang sindia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato sa bukon kita niyo amuin maus himinang kaniya. Karena inta umaus inyan pang luhay-luhay si manusia hakakahinang piyangdakan sin Allah ta'ala. Adapun subay na to kanalon marayaw inagdak kato tanyo amuin dimihil kato kabuhi. Inagdak kato tanyo amuin dimihil kato kabuhianan. Inagdak kato tanyo amurain alupon na to asusungon waktu. Dahon maghamatungan sarta amuin ini dahon magduwarwa iwansin ipon niya hisiyo-siyo in kabayaan niya rahon magkita hawak to yan amo na in adlaw ka na pag ianonsing kita atawa adlaw kahinapusan karena haadlaw yadtuhang kan na tiyag siya adlaw kahinapusan karena wayroon na adlaw mapuas sin waktu yadto. Karena di na kita mag-itong sin adlawan. Way na isnin, way na salasa, way na alba, hamis, jumaat, sabto, ahad. Way na yadto katantan. In yadto amuin miuklas na inadlawan sin adlawan di hadunya ini haadlaw akhirat. Duarain datunganan si manusia. Bang bukon, tumayma sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na insya umalup sin dugal iban bunsi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin siksa niya haadlaw kana doon haamuin magtupan iban sin kakahinang sin siya dan di halaw man sin gumi ini. Nasabab yan, impagyanon pagmarayaw, sing kita, di halaw man sin gumi ini. Magmarayaw kita,
muna harap pa Tuhan Rabbul Alamin, magmarayaw kita, doon hakatan nikmat sin Allahu Ta'ala kiabus kato, magmarayaw kita, doon hamano siya pagkahita, labi-labi na tuod im mga aso kampung ta, amoy nakalabi rin hakatan, mano siya, palabihon sing kitarahon magsumadya, kana piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in subay na to lawakon in aso kampung na to. Biyayta niya, in akin niya, ta'arrafu ansabakum. Ang bukriwayat, ta'allamu ansabakum. Ingatan niyo, hatihan niyo, kilahan niyo, in kampung niyo, maita, sabab, bang mo kila in kampung mo, diya mo sila nagsumadya na dua intimbangan hirwal kay mo sin Allahu Ta'ala at awain sukuran sinhinang mo yan dua ruwa hangan sin in kamu magtay manghuda ka ma Islam iban hangan in kamu mag-aso kampung kakuyakan sin Allahu Ta'ala aturon kitaon in mga sila nagkukugkuyag sa iban sin aso kampung nila. Labi luba na tuod halaw man sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amoy ninsiyo katkato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena amun piyang daakan kaniya. Sarta iyaun ini kaniya katantan diara niya. Malasa siya hakampung niya. Tanda sin lasa niya. Hawak turiyak siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagpasampay sin agama sin Tuhan Rabbul Alamin. Amoy in kiarugalan siya, kiastulan siya. Wala da in Rasul sallallahu alaihi wasallam diugalan ni astulan kanila. Gamayan pangayuan niya parua apa Tuhan Rabbul Alamin. Ya Allah, ampuna sila. Karena inhinang nila yaon, wala nila kihatihan. Sa babang nila kihatihan, in ka-Islam, amo na in sa rayaw-rayaw kabuhi halawman sing gumiini. Amin maramo sambil mangharap pa Tuhan Rabbul Alamin. Nawala nila natayma. Sumakawa piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala hamahuli waktu in mga sila wala iabutan sin kamatay nila. Halaw man simbihad to in pagsulang manulang. In pagdukal kaniya sin mga kampung niya. Wala da siya timay magamayan in siya. Minig daing halaw man sin hula amin kaya pag anakan kaniya. Miyad to siya naglain limayo daing hamin lokal biya mga kanungnungan niya. Sa sumakawa siya baran niya inyaon in mahuli bialik sin Allahu Ta'ala kaniya amin piyabalik siya magbalik madto pa amin lokal kaya pag-anakan kaniya amunin naawnin Ghazwatul Fath doon hayaon na ukab nagbalik in pagkasila sa simagkampung sa sumakawa doon haoning kaibanan nagkasusa mahita aun na nakalabi kialasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hakaiwanan deng kanila haamuin pagtay manghuda agama Islam deng sin sila amuin mag-aso kampung iban nain kaiwanan alhamdulillah nakabalik pa agama sin amuin siukat sin Allahu Ta'ala hatiap-tiap ipon niya mag-agama sin agama niya. Dia kan Abu Sufyan amuin lando siya nagsusun hawak to sin amuna in kabalik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa Makkah amin naukab na in Makkah naaw na in kasulutan matan amin wayroon na pag itong sinadlawan, iban sin bulanan, iban sin patahunan, buat malingkan tighan na impagkasila sa sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam na maid
dain di halaw man sing gumiini na yaon halaw sing bigi jantung sing kasahabatan niya in kasilasan nila katantan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amoy adtuin kagunahan sing kita amoy siyukat kato taniyo impag kasila sa hanaan sing pagtaymanghod muna magkampung in tumuno kaniya amoy in magkila-kilahi iwan sin mga katawtay manghuran ha agama Islam bihan misan tabukon kampung sa matantay manghudtahangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini tumtumun sing kita niyo mga katawtay manghuran ha agama Islam inji majaturi kato taniyo halaw man sin dunya ini. Amin pagbutol sinamuk pahambuk daing kaniya hatungod sintay manghud niya. Amin lando siya biya mga ini kialasahan niya yaon habigi jantung niya. Amin agad niya rihi katug bang makananam kasigpitan intay manghud niya buat malaingkan subay niya matibaw misan tungaan dum laungta gabanon niya kadtuon paway habang mayan kakitaan niya intay manghud niya humayang in pamikil iwan ini magsusung in panuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala kana bihad tuin sila makaon ring hakatan bang makakita nikmat amin yaon sumud palam simbay niya Allahu Ta'ala ing katumtuman nila. Bukon biya sing kita magyato bang kita makakita tao amoy in tao luparagbos biya nakatabang kato ing katumtuman ta amoy in lima niya nagtukbal sin tatabangan mong kato. Bukon Allahu Ta'ala ing katumtuman na to siningkatan diuhal niya niya unday nga Allah subhanahu wa ta'ala bukunday kaniya. Kana ingkatan tan nikmat hababaw singgumi inyan katan nikmat deng ha Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod nikmat amoy hindi magkaralus nikmat didto haadlaw kana inyan katantan deng ha Tuhan na to Rabbul Alamin sarta di na to matugila in banus sin nikmat sambil siaksian sing Quran maha mulia kato tanyo in nikmat sin Allahu Ta'ala di niyo kagausan urulun itungun madtumari bistahun madtumari hapusun kamu magbista sin kana bukunin pagi anun nikmat amuing kataan sadya sini kasungit pasimud. Bukun nikmat sin kakulasog sin pamaranan sing kita. Aun waktu kita misan makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat ladyo sin pangatud taon waktu kita misan makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makananan sadya kita roon hayan sin biya mga pagsusun bang dagdagan na sinallahu ta'ala insipat na to ang pakita niyo makatumtum na inyan katantan suwayin kahalan ini pag-anaran dahing hawaktu pa waktu yari katan halaw man sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala lando siya maluhay bang in kita niyo longta luhaya lumag sin waktu na to umabot sin katantan nikmat ini. Kita baka mo mga katawtan manguran na kama Islam aun hikasuy-suyta tungod sin parkala pag-ingat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala halupasog
Bukon datod long tamataas pangadji in nakapalanyot sin pag-aramaha lupasog. Sa sumakaw adayng hapagtuyo sin siya. Nag-arad iban sin pagtuyo sin mabaya imingat. Mataod nakaingat sin arama Islam. Lando in hugot habigijantong nila. Amin imaamu kukugdan iban sin baita sin Quran mahamulya iban sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan, hakiasa ko pansin kami in pagpangadji ha lupasog bihan in grade 0. Bahagyon nila mag-2. Bihan. Amoy in umbulan nila, umbulhambuk, umbul 2, umbul 2. Bihan. In umbulhambuk, umbul 2, umbul 2. Sa in to grade 0. Na in pagpangadji nila, doon hayan, in umbulhambuk, makahindo ha umbul 2. In umbul 2, makahindo ha umbul 2. Yadto ha grade 0. Sampay sila timaas impangadji nila, nara nila yan to pakataasan, bihadto hangkan timaod in guru halupasug. Sampay miabot pa katan binaybayan sin inihula na to ini. Si mampay in agama Islam. Bihad. Na yari nakita niyo nakasud hawak to bihaon ini palauman niya na lumamod kita niyo magpasampay, magpaluag sin panghati. Insyaallah ta'ala, muna ginawabaran na to. Mabot na paamin kaluarga na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na mga miabot ngayon wakto na to, ini doon na ini timubtob in pangadyan na to hawak to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na kabalikan dasing kita niyo hasusungon, iban in pangadyi harama, na pagbalik-balikan na to na sa jawiya na sin pagsambahayang na to. Bihan, tiap-tiap kita timindog, doon hawak to yaon, amo rin balikan, tay nasal hinang tawakas limabay. Bihad to rakatantan. Sa sumakawa habihan, imbutang, aon wakto imano siya, di niya mapapagsigo in sambahayang niya kahapon, iban sin sambahayang niya bihayaon. Kaya na sin kasasawan sin dunya. Murah-murahan, amo atuin ipaton na to, akinawabaran na to, harang mayan, insasaw yan to katantan muklas den kato taniyo, doon kita niyo tumutog, amin pa, sugpaton na to in, parsugpatan na to, patuhan na to, Rabbul Alamin, labiluba, bang kita yaon halom sin ibadat, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa